Happy New Year omwanchi omurigereria ngo konyerenga ekena kegetaseni kya Ndizi TV obwansu bw'omugusii korende Amayia ni gotoko ya chakera litkoria rero ase twachakire omwaka kegima omwaka omuya omwaka 2023 ase abakenya abange bale no gosemile buna omwaka oyigano chigotwara amonchoreria amange nabigono kuganya kwa bakuru ase serikali echigoikerania amange ase omwaka yiga tinga kibabere bakwera buna omwaka olio etatu 2022 nigo twalire amangana mange kole no gosemere kwa babuna omwaka yiga no chikoba omwaka omuya Mwancho murigengo kwenyara ase chinsemo chicha mitandao ase nsemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabayiga sensemeri ya YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News ase nsemo ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke Karansa oike elindengo manyena yabereka gakorekana imena isiko yorogongo ruwagusi unabasaki baito babiri bagotalera ase chi county na kwene kibuna ngo twaliganira bale oroboti kurwa ase chi county echo nabayigo gotikira ase emesa ya mangana magia nabayigo nko yaletere bunabere kagwateka elitaria ne Frida Kerubo na chinsemo chibyorokerelyo nigo tokobwaterana nere Joshua Auta chinga kitoroche omorai Ensa Dr. William Ruto nigo achaka omwaka kigima asogo sangana begenwa kurwase kanisa ya Siloam yogotoka ase county ya Mombasa chingaki abagakoli eirago chesaba Kenya na chikwaniki amonchoreria amange anamono kubwaterana na barai imensi ya Kenya iliyokwaniki ngangu ikirani bale amange alibabete bakoli eira chingaki che campaign nabayigo chingaki toroche ensemeri ya Garissa Township egenda kwerobelia ase obochoryo bokebole bosio obara chigokorekana chitariki isano omutenyo iga o January 2023 nabigo nigo toroche ensemo ya baraibechi kanisa babere bakobolia ense ya Kenya gochora abanyakyombe gose abarayikorwase ekyombe keligia IBC barachikwegeneka n'abakenya ase okwanekibuna obochori bwentundende ya kabere mbochikokorekana ase enchera yobwasyoku mwancho murigereria ikaransa oike elindengo manye ase enchera yobwekirano ngwera nanda segekeke elindengo manye amange Abakenya nigo barure ebirengereri byabo ase bale no gosemelia okonene buna omwako yiga o 2023 no chigotwara amonchorelia amange okwana negetaseni kya Ndizi TV nigo bairera amagani yabo gochia ase serikali ase babolire abarayi korwa ase ebyama kobeka ensemo etofauti yabo nabayigo kubwaterana ende kweneki amagendera senseito ya Kenya Morikecho Brighton Makori namange Nelitgo litangani omutienyi no mutangani bwo mwaka w'egirubere ne 20 nezeto keraba Kenya bagenda gosemelia uno mwaka oyo nigoro mwaka bwebisyo amo namagenderero nigobono banyarire bakobori abarayi bonsi kobeka obutabauti bwa bensemo na gukora amagenderero gocyase abakenya akobeta n'ubwata mangana mange nende tuwa korotobo chori tuwachori president yito William Ruto ni faisi yaye kachagua na ende toko takabona abashibiko bachorwa aba minister na aba MPs bonsi na aba council bagenderere no moyo yomo chikura ntu akora 2022 wana barayi bali barobisi bakoregasi batige konya kocheka chekia amagoso abarayi bali barengo obisi bakorete barabu bakore banyore jirwadi baranyore ekero andu ichikura chinde jiraike enyasa yago 2027 ekero twadambuka ku mwaka olia aya tigaro mwaka olia tigaroro toso mwaka oyo muya asingenjo yo gukora magenderero ase county ya Kisii nigo bamuboririo mugabana we county eyo Paulo Simbarati kwena kimuna kokorana magenderero ase county eyo nguborie kegimo murayo to Simba Bwarati akore omukia arete busongo yeito iguru torora maonchoreria gwetani buna bali bamutanganirete buno yo muntu gwao olitagire akorete ndosabire muri gavana yeito
there are changes in Kisii town because the road is part of the Kisii county. Bintumbiro mbugate Ensa. Waigo nigo basemeribuna umwaka uyu nochikobo mwaka bwa masisenio. Mwaka uwechi bwira na merongo ibere na isatu. Gombata ama oko kwege nanga abora sikobo mwaka mu yasengi tuko nyako bageka. Kero mwaka tuko nyako bageka gokoba tabwatia mangana amangi kwa masiseni kwa amangi. Asengi njo mwaka weta no gwata mangana amangi no tukuruka siasa na bintu bindi. Lakini wana asengi nyasa tutambakiria so mwaka uyu twegende nenga nyasa nato igurire chinjira mwaka wo murongo. Wakambia mono tuwatambuke tu mwaka uyu etano ulengo moko mwaka siasa lakini bono torojo tukavuga siasa ni kwa magenderero no ne rais na bate betenga era undie economy ngonjuririe Sabanyasaye tuko mwaka rambia mono ikiagera tu atambukira mwaka uyu 2023 umwaka eta no bwa challenges chinyinge sana abantu iroka school fees njatu cyandete Mane chibese ntu abwate iroke biombe chirono ntu abwate lakini Nyasaye na atokonya umwaka uyu yarire wana nando umwaka uyu tugosaba uri na tu asoire ga 2023 tugosaba Nyasaye atokonye tugosaba Nyasaye atorae nyale kumanyanga naki mwaka uyu tugokura tunye kwali myako chimaega gusagose tukubara tumanyengithoko. Ekero aborokiwa abekirasi ye 12 bagendete kuganya amatemu abo nigo basemerete muna amatemu ayo na nachikosoka buya asabe boli banyarire bagosemiwa kugendera kulinda abana babo buya. Chumba ya nenkuru wichasa baibolie na kigima babwata abana chi school bakoromukia amatemu akorwa abana bakora klasi sana isato na bakora klasi 12 twege netenga biara ajichebuna ya klasi sana isata ajichabia katugwakira serikali itumbia muno ya kolia matemwa abana mbaeta ndi bono tukanyita abana ba form 4 na barabuo baete bia egere na intumna baibulie tuiguya na ndi tonyora ma abibisibia Guripodere gitoseni Ndizi TV kurwa somo chobosongo iredariane Brighton Makori. Mbiamono sana omorikeito Brighton Makori asogotwariganiria oroboti rwa senchira yobikiranu kolende gosuka isiko yorogongo rwa Gusii gotokwende maseyemo goika county ya Mombasa asengo komanyibuna nigo omorai bense Dr. William Ruto litkolia rero abakagosanga nabegenwa korwase kanisa ya Siloamu yogotoka Bamburi gokwana ase chinsemecho nigo airanelia bakenya mbiamono ase bwaterana na bwo kubabeka bosibwa Nyasaye linda kwa ene kibuna Ensa ya Kenya yatwalire omolembe kolende nigo airabuna nigo omwaka oeta nigo twara amangana mange ase airero kwegena kwa yebuna omwaka oyiga nigo ebinte binge birachi gwonchiriria boigo nigo aganya bakenya kugenda gusabira Ensa ya Kenya asoko ene kibuna ngo bwaterana ale na baraibonsi lyo kwa ene ki amagenderero na nataka nichukue nafasi katika tarehe hii ya kwanza mwaka wa 2023 kumshukuru Mungu kwa kutuleta umbali huu. Mwaka wa 2022 ilikuwa na changamoto nyingi, ikawa bia na baraka nyingi, ikawa na mambo tofauti, lakini Mungu ametujalia mwaka wa 2022 tumeikamilisha na leo tunaanza mwaka mpya wa 2023. Niko na imani ya kwamba huu mwaka utakuwa bora kuliko 2022. Mimi nataka pia vile wa taifa letu la Kenya mkatuombea kama viongozi tukapata nafasi ya uongozi katika taifa letu katika viwango mbalimbali. Na waomba vile Mathayo 6:9 inavyosema ya kwamba msichoke kutenda mema. Na waomba mzidi na kuombea taifa letu la Kenya, kuombea viongozi wetu wa Kenya, ndio tuweze kufanya kazi kwa pamoja, tuweze kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya,
tuweze kupanga vile Wakenya wote watapata nafasi sawa katika maendeleo katika taifa letu la Kenya. Mungu atujalie tuondoe tofauti, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuweke imani na Wakenya pamoja ili baraka za Mungu zije katika taifa letu la Kenya na tuweze kupanda katika kiwango kingine hapa mwakani. Chinga kiecho boigo ni gomora bense Ruto aenekelia bamenye bense meyo gochiko bagachira chinyomba kolengana no konyora kwabo unenchere Eyemo yo kubororobelia obugima gokwana nigo abaenekeli una boigo na chikobaletera amache ase chinsemecho unenchere Eyemo yo kweneki amagenderero. Tumekubaliana na governor ya kwamba hapa Mombasa katika ile mpango yetu ya affordable housing, wale watu wote wanaoishi katika vitongoji duni, wale wanaishi katika slums, tuko na habari njema kwenu kwamba hapa Mombasa tutajenga nyumba 20,000 mpya, na kwa ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya county. Hizo nyumba watu ambao mnalipa saa hizi shilingi 5,000, 6,000 kwa nyumba ya kukodesha kufikia 10,000, sasa tutajenga nyumba ambayo utalipa 5,000 mpaka 10,000, lakini baada ya miaka 15, miaka 20 hiyo nyumba itakuwa yako. Hautakuwa tena unalipa rent, utakuwa unalipa mortgage, ndio nyumba ikuwe yako. Katika ile hali yetu ya kuwapa nafasi kila mmoja wetu, hasa wale wenye uwezo mdogo, tutashirikiana pamoja na nyinyi. Pengine kabla sijarudi Mombasa nitaanzisha rasmi maji ya Mwache ambayo itaongeza maji hapa Mombasa County, na vile vile kule ni mpango tumekuwa tukisukuma kwa muda, na tutaanzisha rasmi ndani ya miaka 2 tutakuwa na maji ya kutosha katika mji wetu wa Mombasa. Boigo Ruto nigo aerera okwerobelia gwa Kenya kwanza iliogoikirani amagendero a senseito ya Kenya okwana nigo aenekibuna nachikobwaterana na baraibonsi ime ya Kenya iliokoenekibuna Kenya yabereke gusuka guchia ase ekerengo kende anene mono asense moyo bwaga chibwe chipara koeneki abasae benyoleire emirimo negatia yande amange. We will work together with the leaders here to make sure that we move our country to the next level, and we are trusting God that all the plans we've laid out, mipango ya ujenzi wa barabara, mipango ya maji, mipango ya ajira, mambo ya Dongo Kundu hapa na special economic zone, tupange ajira ya sehemu hii, mambo ya kuongezea dhamana mimea yetu ama mazao yetu, value addition, agro processing, manufacturing. Haya mipango yote yale tumeyapanga, Mungu atujalie yaweze kunawiri na yaweze kutekelezeka, ndio tuweze kupeleka taifa letu mbele, iwe ni taifa ambayo hakuna hata mmoja wetu ataachwa nyuma. We're going to move. Etureti ya bagaka kurwa sensemo ya Kikuyu Gusii Kikuyu Council of Elders KCE wananigo ya muganire omokonyi bo muraibwense Rigathi Gachagua kubwaterana no yokabeire omuraibwense Uhuru Kenyatta na boigo koeneki abamenyi bensemeria Mount Kenya ngo chabale amo bakoragwa no munyakerogo omonene wa Shira Kiago na boigo ndongo wa Gathiomo nigo balia eirago kwanera abaraibonsi ba Mount Kenya ase okwenekibuna ngo sonsora bale amanganalia betega kwenekigwa chinga kichiobo chori omutinyo 5 na 3 omwakori oeta. Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua lazima waanze kuongea pamoja ili tuonyeshwe njia kama Wakikuyu, sababu hakuna haja tuone wakipigana au wakekemeania. Kwa hivyo tunataka wao wawili, tunajua ni viongozi wetu, kwa hivyo tungewauliza kama wasee waanze kukaa chini ili tuone kama community tumeelekea mwelekeo moja. Saa hii Ruto ndio president wa nchi ya Kenya, na maombi yetu
kwake kama kiongozi wa nchi ni aendeshe hiyo amani kwa wakati yote yako uongozini mpaka siku ile atapeana kwa mwingine, wakati yake ikikwisha, miaka yake ikifika, apeane kwa amani. Kwa hivyo yale tulisema, never again will the blood of any Kenyan be shed on issue politics. Abarai kurwa sorogongo ruwa Gusii nigo bono babuligwe komenta chinguru abanyangongo ase chigosoli cha mamnyoko elinda kwene kibuna abasaye bali babuate ebyegwa byokominyoka ngosirwa bale nabo igo kwegenderera okwana no likyo monene bwekyombe gyo kwinyora egekoro gose culture Gusii Culture and Development Council nigo abuabwate egeikaro ase basingerete obuya bwa maminyoko ase baganiriye abanyangongo kwinyurwa nabo igo abantu gutumika ebyegwa byabo asoko ene kibuna ngo egenderere bali Morikito Brighton Makoli na tarira chinsemecho na gotwaliganirya oroboti rokubwatia Rogongo rwa Gusii ni goromanyakante mano asoko nyanjuka asaba minyokia bange bari kuminyoka samatko amagega ekero yarokanamuna chikosoli echo nigo cherenile maiga nigo bono ekyombe anene keriye kurigeria mangana ye chikosoli ase county ya Kisii ya jakire meroberio yokwena kibina chikosori jingo kina chira sorongo rwa Gusii. We formed this association so that we can come together as regions and see how best we can develop and bring the glory of artists in Gusii land. Baokwana nigo banyarire bagateba. Forming this association, we have got a lot of challenges. Number one, we don't have finance of getting down to the grassroots and get the talents from there. Waigo nigo banyarire bakobori abarai kurwase county ya Kisii neri ya Nyamira wesoke na gusira chigosoli echo. So it is our wish and our request for our government, especially the county governments. This is Nyamira County and Kisii County, our politicians and all wishes to come and support this association. Korengana barabo ni gorogongo rwa Gusii rwabwata banyanjoki abaya kulende chikosori echo cheranire inse. In Gusii land we used to have very good athletes. You remember kina Nyantika Mayoro, you remember kina Naftali Tem, you remember Daniel Mwanza and the rest. That this time now we don't have those guys anymore, and that the sports have really gone down. Osire angwenyi no moliki wekyombe kya Gusii Council of Elders onyonyarire gakobori buna bari barikoni anchuka mbatakire kobekwa asijinsemo ao erigosira chigosori ase county ya Kisii amo neli ya Nyamira. Na ulisa serikali asa ya county, tuko na county mbili, Nyamira na Kisii. Ikiwezekana hawa veterans, hawa legends wawe posted kwa sub counties kama sports atache vile mapalozi wanafanya. Boigo ni wanyarire bagote abuna aba bari kuminyoka mbatakire kobekwa erigosira no nyene kere mekutano osekera abantu bwate mesangano wakati provincial administration hata political leaders wakati wanakuwa na meetings zao mabarasa, wakati wanafanya huko vichichini, waite hawa watu waongee na wazazi, waongee na watoto ili wapatie mutisha ya kuona sports ni kitu ya maana. Boigo bosire ni wanyarire kagotogi abanyanjoki abubono baete Kenya esiko asamatuko amagega. Hawa ni watu ambao walileta furaha nyingi na sifa nyingi kwa nchi yetu ya Kenya, asa community yetu ya Kisii. Na langu ni kuwapongeza sana kwa vile walileta sifa. Ripoti ile Seni Candice TV ile Brighton Makori.
Mbiamano sana mwarike ito Brighton Makoli korendo mwanchu muri kurwa sorobatioro nongo yabutolera amangana mayaye birebiga kurende ngo sabato basagoskato basakanyagara chikoraga chinsa isato ayona mange ningo yaletere asenchira iyo wekiranu inyora asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook na bagatonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baiga asense meri ya YouTube na bagatonyara gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagatonyara gwetera www.ndizitv.or.ke maiga ichi kamera soko ne kibuna ebicha na boigo eliogire gwikira sora senchira ya bene nere petronira mukeira tobeto kubatanira Joshua Auta asinse mo chiberokerelio na incheria na Frida kerubongo koganelia oborigerelia obia.